Šta ti misliš da su Karađorđe džabe prozvali Crni Đorđe? Karađorđe, ili u prevodu Crni Đorđe, je bio toliko surov i lak na kuburi i na sablji da se nije znalo koga se više plaši, da li Turci ili Srbi. Evo na primjer, Karađorđevog povratka u Srbiju posle prvog srpskog ustanka su se plašili svi od reda. Od turskih do srpskih glavešina, a možda najviše od svih plašio ga se njegov kum Miloš Obrenović, kome je ovaj krstio prvo dete i dao mu ime Petar po svome ocu. Pa je zato Miloš, malo iz tog straha, a malo zbog svojih političkih ambicija, i organizovao njegovo ubistvo. A pošto je želeo da bude siguran da će ubistvo biti valjano izvršeno i da će Crni Đorđe zaista biti mrtav, tražio je da mu ubica odmah odseče glavu i da mu je donese na tacni u Beograd. Pa i ubica Nikola Novaković tako je uradio. Nikola je lukavo sačekao vožda da pređe Savu, sačekao da padne noć i pred zoru sa svojom družinom ga kurvinski zaskočio dok je ovaj spavao. Na spavanje su ga ubili sekirom, pa su mu, kao što je bio plan, odrubili glavu, a telo su mu sahranili 100 metara odatle u Radovanjskom lugu. Njegovu odrubljenu glavu zajedno sa njegovom odećom Nikola Novaković je odmah potom poslao Milošu Obrenoviću za Beograd. U beogradskom listu Vreme daleke 1922. godine u maju letopisac Nestor je zapisao da je već sutradan nakon ubistva ovde u konaku kneza Miloša i kneginje Ljubice na beloj tacni stajala oprana glava velikog srpskog vožda Karađorđa. Nestor je još zapisao i to da je knez Miloš Obrenović tu noć probdeo na kolenima kraj kumove odsečene glave, kraj kandila i ikone Svetog Đorđa, moleći se Gospodu i Svetome Đorđu da mu oproste za veliki greh koji je počinio. U Beogradu se tih dana govorilo da su se u konaku mogli čuti čitavo noći tih jece i Miloša Obrenovića. Oprosti kume Đorđije, oprosti kume, oprosti gospodaru. I tako je zapisao Nestor letopisac. Sutradan je, kažu, Miloš poslao njegovu glavu u beogradskom veziru koji se silno obradovao, a Turci kada su prepoznali da je to stvarno Đorđe, vratili su glavu. Miloš je istoga dana našao jednog kasapina koji je u podrumu kuhinje konaka odrao voždovu glavu, a pritom je stalno drhtao i ridao. Odrana koža je osoljena, napunjena pamukom i slamom i poslata sultanu u Carigrad. Sultana je glava toliko obradovala da je odmah istakao na beden pred Sarajem i pored nje napisao: glava čuvenog harambaše srpskih hajduka zvanog Karađorđe. Voždova ogoljena lobanja zakopana je ovde gore pored Saborne crkve, a kasnije je kneginja Ljubica zbog velikog straha od Božje kazne, zbog velikog greha koji je njen gospodar počinio, naložila da se lobanje iskopa i da se telo iskopa iz Radovanjskog luga i da se zajedno zakopaju u Topoli na Karađorđevom imanju, kako to Bog zapoveda. U narodu postoji verovanje da se svima koji su učestvovali u Karađorđevom ubistvu nad porodicom nadvilo teško prokletstvo i da se na kraju svima ugasila loza. Kasnije je kralj Petar I Karađorđević telo svog dede premestio u svoju zadužbinu crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, te i danas počiva veliki vožd srpski Karađorđe Petrović. A danas sam predstavljao majicu posvećenu Crnom Đorđu sa natpisom Puna ih je Srbija, sve crnije od crnjega. Majicu možete kupiti u svim našim prodavnicama ili preko interneta. Živela Srbija! Ćao!